Privatni centar Dentalus ove godine otvoren u gradu Krku. Uz najmoderniju opremu u Dentalusu pružaju vrhunske dentalne usluge. Specijalizirani su u potpunoj rehabilitaciji usne šupljine, endodonskim tretmanima zuba, implantatima, ortodonciji, oralnoj kirurgiji i keramičkim krunicama, a sve s ciljem vraćanja osmijeha na svako lice. Izvodi se ovdje cijeli niz kirurških zahvata, a dostupne su i sve usluge fiksne protetike. Moramo napomenuti da vrhunski zubni implantati u Dentalusu imaju doživotnu garanciju, a jedan od glavnih razloga zbog kojih se brojni pacijenti odlučuju za ovaj dentalni centar svakako je optimalan odnos cijene i kvalitete. U prilog Dentalusu kao dobrom odabiru za dentalne zahvate ide i činjenica da za svoje pacijente imaju osiguran prijevoz s aerodroma na Krku, ukoliko je to potrebno, a svim putnicima osiguran je i smještaj u staroj jezgri grada Krka. Na taj se način obavljanje dentalnih usluga može spojiti s razgledavanjem otoka, kojem, složit će se svi, ljepote ne nedostaje. Ukoliko vam ovo djeluje primamljivo ili jednostavno trebate kvalitetan dentalni pristup, dogovorite specijalistički pregled uz koji dolazi besplatan plan terapije, konzultacije i kompletna dijagnoza usne šupljine. U dentalnom centru Dentalus čekaju na vas.